Sasa ikawa basi vile chifu alikuja tukasaidiana. Ukiangalia hii miti ndio tuligongelea mchumali. From there tukafuta hii mesa yenye ilikuwa na ufunguo. Kufika hapa kwa dirisha vile iko hivi, basta ndiye alikitokesha mahali alikuwa ameficha na msichana. Alikuwa amemficha ndani ya kibuyu. Mtungi ya lita kama 310. Karibu mtoto akufe. Karibu mtoto akufe kwa sababu angesuffocate na alikuwa amefungiwa na hiyo kifuniko kutoka juu. Ni miaka between 42 and 45. Na mtoto pia ni miaka karibu 13, 14, 15. Kuliwa atua. Atua. Kwangu simtaki. Ahame kabisa. Aende kwao. Mbona? Mambo ya usharaji kama hii kwangu, sini kuniharibia hata mimi chini. Hasta hii ni pepo. Hii ni shetani, hii mfuasi wa shetani. Aende kabisa, hii kanisa tolewa hapo. Sitaki kubona. Yale ngange saa 12. Analinge town yaje. Naye kunywe chai. Ngaja korumba astu yugweta. Nabasirika bae basikire kanisa bako gendaka. Njenga unjuka ngaja baka bwane. Isuka nimbwa takaticha. Chiara nchari ngona kanya ngojo inyoni nchiria ngatuka na rusi ugusioka. Ngama kolenga na linki umubastu yatiga. Tukakuwa na niga agasoa nyumba. Wono kante ni mwana gesieri nkarenya rukiye. Egwa choba choba ni kumaka makuru mahatu gutira. Egasa yo goboke kaigora baka nyumba. Wono isiku gizaye chokete nyumba chirimiri. Ngakanyanga iteke 30 ngakira umubastu wisimu. Mubastu tekite kubukuri simu. Ekalira ande ngaka umori yaka yerimi konya bangina bande barotiri iguru yane nkamanya kwibori kotige gente kenya sango ngakare kiranya ekiguika abantu bamanye nkenretema ngati mboka basika niseyo gatenange ne kanisa ndikiti mirange yonsi ebere ngakere jirani korukumbui anyo simiere matecha ngakera gadogo ni korasi gadogo agante gale bwongenye aire techinko ngamateba na agerombui timorochi akatira ndikanda aramu akira akamara nte kali mateja akambodi niki ngamato pastor ole kanisa bwatu mwana bisuku akante mwana bisuku dia garo mugambi acha gita gachinge ngato kurumbu gambi osiokire tukacha bano bono ebirore kanisa yebekire kore sikoto ikora muntu uri nyumba tukajikota makoma kama gaga senale akaraya tegete tukamana tukare ebungu biremesa iguru kumugambi akamburi abantu bakabanyomba mu kabate umugambi ngedinanya kuri burimo abantu nyomba bali akante kara mnyoko bakamwaje orara ramane mwenda bura tuge gaikana ndogenda kamnyoko bakamwaje bakongonda abana bagacha kababuri ne isonara bakante tai ngakira umugambi simi mwambi akante gento okora njuna mukaye garangiri mukaye akamakumburi niki ngamate ya umugambi koroganiti kitaye gachinge message yegacha ani oyo musaji muri keire simi umukungo kwante bono mangete atwa rubwa ningana jibiga musiriko na rese moiga tukanda bako gabiki musiriko bakaje bakaga kanisa ekararo che ebibungo biria agasirai agatari mugambi bakamagombi abu umwali oya tukarigie namuna yo kunguse ibungo biria gato getabekire umutungi ambo biseto bono konyo okure bono onye tanya oyonya sawo bangete mwana otakwa epepe yanyora yai aya tita ko marabona no ane nyombe to bwa ko enyombe ekwenda kurwa na ande konya manyi ngantanga ni mwako na kubate basi mwako yogote nje ko na atagena ba yuka ga ngambate na beri mutinya muri ese mochu waga tete ko baraga tatimta yo tinta ko baraga aso mu chando kale mai to bata ba sta marakabiri mbara barangiri na bandi baro birangiri muno ye rangiri ya singinje yende no bosarati bona mangano bosarati kita ko barawona digari ya asa ko nyombo kamba uso bari miro abaralia Samaria tangor ku Masese Peter Joseph mu assistant chief ikongesa procation na nanyo arete report isa mocha na naringe tawo kama tuamnya ngete togo ikaga tote wo mwana nari kanise yene no morande bona lende tokari heri tokanyona ekanise sekire korume ebiguri arakabira murango rogoro noyo mati tokorangeri pasta onde taita batoko ngore disha ya rusirie karole ni mobirocha toko swariga ngomurika uchima tokanyora mu taita bona lende lakini korumate indoche bikoro tubirororo na rugoroga igachi bukinchirororo bona kengo ligereria mesa ngoro likefungo
mko wake sababu rende taikagoita kifunguo ketoke kanisa iminga wakio mushirika ntangia tangazo kono rende nkorangeri mugako monko motebi nayo mugatua akochusia meserie ebwate kebungwere gatigati esuke bake kona turuse kefungwe ekyo maigaga burende kona tuake romo brand esimi taiko nyukito kongo tomo mugako yare tomo munoe renda totebinga yumugako yare gosera turanya no barama na butwegeta tukorigereri na twarigereti kurusa mocha dakika 2 mpaka saa 3:30 final rende na rangiritia abasikari bane tugaswa tukanyora buno abarime kuona rende ntwana tumwana mutungine ekona matabuga kuona abanye rende bakomuligeri bateba yaya oyo kanyora okolerwa yaya na bucha bonde bwitigeta bwabagaka ntwaburoje naike buyume amacha yo nasoete unasitere mbureri amatungi ora amatobe na amacha amatobe tukorigereri tukoraki kumubika chipengo na basikari ngona baikire kubechiro bakire tukamure station aroba omugako rweto bole mo kurukwa mondi najira kandangiri kurugwane aganda iriga nadire kanisa haria umupasta nabwa to mwana nyomba Kanisa ke? Kurukwa outreach deliverance church ono ginko minyoka gocha na chibu kanyoro tumire umugako yua chikorangeria mukaya kuru nyomba ngo chigo ikaga kanyoro umugambi naroro no muyutio yomo tukagadie nyombe yeiga eka twaje gadi twakora tukaganya umongi no yagaija karo umongi no yaicha tukumugorie kabungu kire nyomba negie kanisa umongi no yuaga kanse from there tukacha kurigie njera yogosoa nyombe ye njere kabora lakini kabungu yake togesuku kobegie kanisa ye eka twagesuku tukarigie njera ngana kitokero togukerucia umutoyo igamuroje twajete kurigie gechumari tugakirania tukamusemese rigoche dirise muna monyeroje ese twaito tiomote tukayengusagie gochigo ikange gaiga umupastor yoko batata gitiko soka akaja konya twikirire kubunguo kerinko igoro turi nyombeye agasoka kurumata ari agantonga gakarikange chikoni nyomba gaiga arafu ogocho kubwate kebunguo keria egakora konya ntura agikira tukamu request igore finally nachita kaigora tugasoa nyomba anga abantu 10 ekara twasoa nyomba tukumugori omwana oyo ngagiare omwana akabura kumbe omwana igamubegete kebuyukia bwata amaji kere 310 liters umutungi amaji igarenge nusu amaji ayaiga omwana oyo akororaririe mbeo ya muburete ime agachaka gonjuka reke buyueke ime kono ndo ko boringa omwana oyo ateye nyomba iga yotari yaro reke buyueke ime tojugo kuna reke buyukeria tukanyora omwana oyo no akorete ki no ari tokomoso korwo kono korwo omugambi okomubeka chipengo okomotebona ye tuta tika tueresa ngo na kiere nabo mpaso yu atanta nitege ntago tueresa final tukarangeria abasikari akarabaja bakamuire koro buneke omurarie nare gotebanga nyendiri yari konyarekana anyore gesibo geisaine na rende n'abana abakorendu n'abangi nagosene bani ntu abagaka abana baito tigatuba bwati kuruma magega tumanyenga mpa pastor kia batoko baba barinda egeko rumo mwana uyu egeko bari kisale na aba pastor oyo orengororo na indi gutatigoyo nero bakomborete nyombe se bamenyete ikonga aiga ebagoteba ng'ang'ina igangi buna ne special iga. Now, simply because of that, the pastors they have taken that advantage, yogo saria bana aba egekogera bana bambabu atise na ngina monyantari apply ana na baro nyero kabonsi na inde bali kisale. Ngabera nyarikana ngatari bono litangani. Tari bono litangani. Aya. Wa na mwa korte gas. Na watu wa korte gas yankong lakini ende njaya rete bono kala mako ya serikali tiga serikali